Cossos. Bueno, Dante. Sí. ¿Qué pasa, cariño? De acuerdo. Bueno, pues. Te lo mandaré las fotos. Muy bien. Y a este le vamos a poner ahora antibiótico y como... Pues bueno, voy para allá. Vale, nos vemos. Venga, Venga, hasta luego. Hasta luego. Le pongo el tranquilizante, Sí, y 71 de 70. també. Vale. Arreglar, que li posa... Ai, el tranquil·litzant, li posa antibiòtic, Sí. li posarem i com estarà sense menjar, a veure si està líquid i puc netejar això ja. Vale. Sí. Sí, jo, mira, té forat. Jo l'he vist directament que li Guai, ai, Àngel meu. creuava per dins. Ai, que gràcia, per favor. ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo te has enganchado y chico? Què es passa? ¿Cómo te has enganchado y pero es un problema de pellasoles, Perfecte. Es un problema de pellasoles y eso está... Incluso a lo mejor, ahora la dormiré un poquito para necesitarle ver, pero seguramente ahí no se debe res, simplemente estancará, Sí. En antibiòtics, sí. Antibiòtics, lo que está en l'animalet és gelat, Sí. Lo que está en l'animalet és supergelat. Normal. I Sí. jo em penso que no la va fer perquè si està gelat, Pues sí. posaré la de que li posaré menjar, que recupere calories. És mascle, sí. Sí, és mascle. Que sí. Pues bé. Pues... S'ha apuntat-te, xaval, ja sé que té les nots. Bueno, el mos al sigut, saps per què? Ai, pues perquè estaria en aquest moment molta covardia. A casant-lo jo, Eso es. carretera, cotxes, tot el rollo, què volies? Exacto. Bonico, i encara entrem allí el camioner i me diu